ketemu lagi sama gue Double C Mukbang. Hari ini gue mau mukbang takjil puasa. Ada asinan sayur, mie goreng, agar-agar, kolak, biji salak, lontong oncom, piscok, pastel, sama bakwan. Oke guys, langsung aja liatin gue makan. Selamat berbuka.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys.